sing kene kin. Bisa adang. Sampai kene kin pegel amat ya. Dua motor didol. Mulai ngeredit pisan sing si Robi. Pasti sing ditagi si Dulpret. Apa dinaik ya duit uli ngedol kan? Kok dinaik belah? Paran lah. Apa roh? Lawas ah. Armang nih Pak. Dibalik. Enggak cuma masalah motor ke bina-bina. Motor setor pisan niku. Motor. Enggak uduk kita mengambil doang kan. Kalau tahu masalah. Terus KTP si Dulpret. Aduh gratis Dulpret merana. Iya. Atas namanya si Dulpret dewek. Iya, Bos. Nah, terus motor sih gini nih. Dia nih ngomah. Nana. Parah nih si Dulpret. Parah dia. Ya, Dulpret ya. Kita gara-gara kindo anggar gajian gara-gara bos Robi. Datang motor kerja pusing amat urip ya. Tapi aduh kini ngarap. Kalau dengar duwe batur gelap. Pantang kuntung Allah. القلب متيم بطاع النبي. Mantap amat suara kita kayaknya. Gila ke batu. Tunggu rupanya. Oi. Mana kay? Rod. Woi. Wah, tam serakeun. Mana kay? Apa sih, Kang? Udah kay. Bugi telah ke batu lagi pengaruh sih kan bisa ngobrol kita nih. Ak meli sirai ke. Main robot ah. Si tenang sih. Waduh. Oh, tuh bikin ayam. Kita lagi ngerokok, siap mengdesi kene. Korek. Ya sudah tekan rokok. La ilaha illallah. Dia mana? Bukan mati. Ya, bener mati. Lah duduk, ngomong-ngomong si Ragun apa mengendi? Enak orang rokoknya. Biasa Kang, kurang makulah kemana? Aduh, di adzan ikutin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, apa mengendi? Kiong meruli ya. Gimana rusuk ki musane? Rusuk gimana? Cikaret dia. Injak kakang ngeberek temen rupanya. Aduh, pegal ya anak dari budek. Seneng amat kan? Lu nggak habis. Mana lu nggak? Aduh, pegal ya anak sing maturi budek. Pegal lu. Nasib kita. Di maning kin. Iki Dulpret emang. Salatullah salamullah. Woi, si Raiki ngajak rusuh. Woi, Bang, sana bukan Pak. Iya, apa sih nyanyi-nyanyi kong? Pokok ya mau dewekan bae urip ki. Ana batur orang nyambung akan beton kan kuping butek gong Pak. Ya pegel kita gelat sira, lu ngasih sadang ke mereka ki. Ana apa ki ngati-ngati ki? Nah milik sirane. Iya, orang? iya, rimsa milik makane mah akeh Pak. Udah rokok siapa ki nek? Buku ya rokok si budek ki. Ketinggalan. Tinggal antak doang dikit rokoknya. Tinggal sebatang berarti order apa kita ngelab ya. Nih, tenang mesti akeh duit. Ko. Gepokan lu. Bener, patah bilang rezeki tak perlu dikejar. Rezeki akan datang sendiri. PRT ki Sing mantep. penting kuat imane sira. Salat sing bener. Alhamdulillah PRT salat mah ora kali-kali PRT. Iya, orang kari-kari sira maneng buri doang. Perwan PRT iki. Dudu iki lu sering di PRT ki nak duit iki. Tes ngidol motor kita nek. Lu motor bisaan. Iya. Lah terus iki duit apa menakan? Gila ya harus duit mah pengen PRT coba itu. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ora gone ya. Ih, kita manangin PRT ki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas iki gona slot mah iki lah. Tambah 300 maning. Alhamdulillah jazakallah. Iya, wis. Ih, PRT angin apa? Jadi kantongnya mana? Iya, jadi kantong peci, Pak. Khas. PRT mah doang peci. Doa aku buat PRT, menjadilah PRT yang bermasyarakat. Amin ya Allah. Tuntunlah masyarakat dengan baik dan Amin ya benar. Allah. Alhamdulillah PRT. Jazakallah bil khair. Ih, mantep PRT. Anak-anak PRT. Kita nih kiar belum ya? Apa nih PRT nih? Ya orang keliling ben, ngadelengi masyarakat ki premen. Ih, kita temen RT megan
tatkala pematang iki RT seperti RT kabeh insyaallah matang akan aman Pak RT. Amin. Tenang masih dijaga nih Pak Kita RT. duduk ngomong-ngomong rezeki nomplok iki. Bunga dikit ya. Yes, nuhun Pak RT kita ke. Hei, Cium tangan kan ada mah. Masya Allah. Islah. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Hei, bener duit. Mantap. Mana nih Kak? Oh iya kan lagi dodok ya. Lagi dodok. Biar apa ngendi ga? Tiga motor ya, men. Iya iya. Bos. Si Riki. Iya, Indah amat udah bikin dodok kali cuy. Makasih PRT, PRT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Rob. Woi, Tan. Hei, bersih ata kene ken. Wih, pasti nandut mana ken kayak PRT ken. Kan itu lah bukan niki. Duit. Anak apa kayak gini ken? Motor 3 bulan rung di story. Motor telungulan. Lu Iya. ngomong aja ongos-ongos bukan dikebung gue apa iki Ini ne? 3 bulan story jeung premen. Motor siapa? Ini motor PRT kan? PRT ngambil atas namanya dul pret. Gara-gara dompet kita ada gajian. Woi, hari mungkin cari lagi ngecek rusuh. Sing ngambil siapa? Sing ngambil RT. Terus Atas nama? namanya dewek dul pret. Wih, bener RT iki ya. Ini terus berapa story ora? Wih, lah kok dikit. Acara mau kono rana pendidikan belah berpisah nih, Ra. Kita udah mereka duit apa selatakan. Mau bisa Tampilingi apa gebuknya. wes, kok dikit apa cek rusuh mah? Mau gue apa iki ken? Gebuk itu apa Ya terus apa story ora? Lah duduk. Emang kata kita perpanjang nih kita PRT minggu wingi ku. Ya iku gona atas nama mobil motor kuan. Terus enaknya premen kirob. Jadi story orang tahu menau kita ngejaluk itu. Wih, si Raki Rob, bos anak buah kita sih Kim, masya Allah. Ya pengen lah sih kita beda maning sih kita kesugi kita ku. Sih kini gara-gara lah kasing setor motor ya. Susah maning paling ujung-ujung memereman maning kayaknya. Bener PRT kinnya. Duit iki mau nih. Lanjut ikut udah duit. Iki duit sim PRT. Waduh bener kayaknya gue setor kan. Daripada kita bakal mancing hukum pidana itu mursane. Yus kirob lah, yang mungkin nasib kita nih Rob sing lagi juara. 100, 100, 200, 200, 300, 400, 400, 500, 500, 100, 100, 100, 100, 100. Jadi 500, 300. 500 300. sebulan doang. Asli. Orang wulan maning tinggal 3 wulan nunggak. Yes, mungkin berob lah. Kalau kita marin PRT dikit ya. Enak itu, mohon enak. Terus balik lah kita ngubeng, mohon kagul yang kita nih. Udah deh kita Semarang makan. Cimande, cikaret, cigatel, Drama. kok kependak. Balik lah, kita lagi ngubeng iki wis ujung-ujung. Ya wes sarem konon mah. Serobi kasbon ya. Hah, gampang nih ngumek gimana kasbon be maning. Anak baik dingo, anak baik kok. Salim saya kira dari bos kita. Iya bener. Pengen mau Nasib, nasib. Lu ngomong anak lah. Bang kagol, tak sugih lingis pesan cara kita adalah. Bener kata pepatah, mencari rezeki itu hasil dengan bekerja. Doa lah itu dodok bae sing esuk keke tembakan nyekel duit 800 jut pisan. PRT RT gobang.